HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni main simsam ni lelin ho a Eimi Times sa kon chule Vannoi Thusoh chumzon kilah phabam ho Churachampul District Session Court Khachu NIA Special Court in Zanin Khoma Sachin Minister of Home Affairs in Pondo na anajin hi hichi NIA Special Court ahi Manipur buina to kisaya NIA case ho hi hichi munahi kisai ding ti hin chule hichi hi NIA in Manipur buina to kisaya high profile case ho ahin tu panta zia ki bol hitting in jong akisai jin hi Nikhoma sanya MHA Thusoh-in ata alang na achun Court of District and Sessions Judge Churachampur hi Section 11 of the NIA Act 2008 nuya Special Court hitting ahitai hichi thulu na hi Manipur High Court Chief Justice to kizato abol o hidan jong Thusoh chun ata alang in hi hichi NIA Special Court hin Manipur pumpi hopting hi hetpeh khachu NIA hintu penahi case lenche thomabui pilai ta hin hichuho la achu jeribam acha pangkhat zauna numei group ki kaimang na thu hin NIA in hichi jeribam Thusoh to kisaya achi sa November 2024 achu case anazit sa hitai NSCN-IM in asodo zingu news bulletin Nagalim voice edition nanung penachun free movement regime FMR kilado to kisaya nasate indem na anazuvin hi NSCN-IM news bulletin na say na achun India government in Naga ho kumsom sigila nga val ahin suugan thainaw hi hungi thu achim sen hitan hito kilhon a Naga te chunga achalo na ho daudal lova ki umloading hi India government in Naga te so ahin thamkin uvin FMR ala do na ban ova Naga mi pi dailo boulder fencing ahin pankin uvin hichi Naga te sentiment iza sa lo na to ahitin NSCN-IM news bulletin chun ata alang in hi hichi na to dailo na to kisaya Naga te chen zo si akipin umahitan hito kilhan an Naga mi pi ki surrender loading nungzong ki nungchon loading ahi ati Siroi lili golnu ma Thusoh Lakhom dinga kalsung mail hei Thusoh mi ho ki boldan dailo na zia kokomi in Manipur phaicham area anidan somli la get sung general strike na ko uchu zanhin anini ne channa an chi lakit in hi hicha achun Manipur alam kailubo phabab lim meizin an halovin hi hicha ki halam kailubo ho lim chu ahile Manipur chief secretary PK Singh director general of police Rajiv Singh le security advisor Kuldip Singh ho loi ahin ama ho lim chu ki phinna mun chum bana sagolban bijoy gavindale lilong chanji mun ho azong an halovin hi Kipinan nay hon Kuldip Singh in haina anay ding hi PK Singh hai han chule Rajiv Singh ahai angai ziti slogan ho anasam ovin hi geldo thei khachu achi samme ni simsomni ni achu mail hei Thusoh mi zanham khat siroi lili golnu ma Thusoh Lakhom dia Manipur state transport bus an kalsung u hin hinla quarter bi muna maharajimen hon atona bus am Manipur to chengchu anasu mangsa gut uwa hichi ki phin hi hum do hi hichi Thusoh state identity ensure ki bolna ahitin kokomi in anasezin chule Manipur governor Eimi hinga ngaidam thumhantin jong ki phinna ananai uvin hi Chief Secretary Security Advisor DGP in akin thailam pe in haina nei uhantin jong nge na ananai suvin hi ki phinna hi zalha a ki cha hitan hilla hechi thu ki su chan hin maban a ipiti pan ala adu hamti kokomi a korin hesa na ima amnai pon hi India le Pakistan ki ka a ki hethim to lo na asan jinglai tolhan in India in May nisim somni le thumle somni le lini hu ni sunga hi andaban le Nicobar vel a garment cha patip na anai ding tolhan in notam phondo na anai in hi hichi hetsa na tolhana tu kurgam te ni chunga vela misar Aheloute high altitude garment cha patip na anai ding upin akisei se hitolhana nidan phabe api dungzu iwa civilian land hon hilaimun hi aho pa thailo ding u chule Vannoi za hu kung aho pa naw munjong international flight route ho ko ta azang atong khar hi Thusoh in asaina a hichi notam chu achi sa mai ni simsom lagup ni hu a an ki so do hitan mai ni simsom ni la thum ni hun high altitude test lol hinta a patip do a hi tin officer hon apochin ove Hito gola juni simsom ni leni ko azong hi patip na azom kit dung hi het te chu andaban le Nicobar tu kur mun hi
India ding a dry service kaman namun bawahin phat masalama zong hi chulai munahi government cha chum adia brahmos le air launch ballistic missile ho zong patip na nei u an hi gamte niki ka akibuina asan jinglai hiwang in India in defense lampang kigo zo zung sa hidan that sa patip na hi abolovin zong akisezin hi Vannoi lay set an loso hivein na COVID-19 pachom khat tip dela an umzo in tu thain Vannoi munchum choma het do hung hikitan hi India gamsung pungpia ding in COVID na nei mail hake sung chana hi mi zanil samngala sagi het do tha kin hin la na nei atam zo hi ho sibe elova hospital chanhlut ngai be hi poi akiti Union Home Minister in nahi tu chan in ven levet suizo hi atin hin la South East Asian gambung sunga Singapore le Hong Kong vela na Omicron subvariant JN1 hi hate in akhangsing in hi na thu to akimat in India in National Center for Disease Control and CDC Emergency Medical Relief EMER Division Disaster Management Cell Indian Council of Medical Research ICMR le Central Government Hospital akun expert ho pannan high level review meeting ananizun am ho kol dung zizin tu din manading na nahi vehicle zoti chu under control hi ativin hi hinla health ministry in na tokimat na thil dan ho hoisela ve suina anei dan Thusoh akimon hi tu chana hi India gamsunga na kimando dan hi Kerala ake somguplaku Maharashtra ake somlilali Tamil Nadu ake somthumlali Karnataka ake skate Gujarat ake scoop chule Delhi a kes thum chule Haryana Rajasthan le Sikkim akon khatchi nado hi Achi sa Friday ni khua Jemen akon how thigar group bolhon Israel gamsunga misar anaka uju Israel Iron Dome misar in lol hintain anaka phla in hi hinla hichi misar abulunu to kemat in how thi ten ki phone na imacha nei povin hi how thi ten US kong hon chunga buluna achi Lhaphul ban ta awang uvin Palestinian te panhuna Israel abulut na hi tanglova achi Lhaphul jing uchu hi alangkhan Gaza gamsunga Israel sapaiten operation achi jom pizing uvin Hamas gargu bol hopan sa anamon somsegi langata buluna anei do zovin hi hichhol achen rocket launchers hole garman cha khol naw munpi zong apang in hi Gaza civil defense ten apon do dungzuin gamsung lailung le hanglam kai Israel ten abuluna wa mi samlugupta thina anato in adang tampin zong kisu kha na anato uvin ase ve amahona se be na wa lathum vel him kham umzawa Israel ten mars nisim somna get ni hu akon operation atha achi la pinaw to kemat in thina to mi sang thumna zugup lingtan galki pana kon agoma mi sang somngala sang thumna jesagi in thina ato ta ativin hi hichhol ajun atam zo milham jing hive ativin hi alangkana Israel in operation achi la piding masange uwa amul avela kun milham ho kitol do ding uwa he sana madiuwa anei tezi uchu hin atam zo a Hamas kargu bol ho hin milham ho le na mun ho chule hospital mi pi kiti na mun ho hi kiselna sil a anei ziu chu hi chule Gaza gamsunga mi pi te adinga kipulut 8 chol ha kang na neokhat Israel in anei zin hi Gaza mi pi dinga 8 stampi kitol zi ho hi atam zo Hamas kargu bolhon Aheloute ta a amanji uwa phat sopi Israel in an kha chu hi hito ho kala Israel in operation ahin chi Lhaphul to kilhanna achi sa main simsam na thumni ho a else right na bol na wa Hamas Lamka lubu commander Muhammad Swarf intina atudan tatha be het to zong hi kiti dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe